Teka mali ya lobola. Yeah. Loko ko hari tano va ku tekele loan va ta va ri hey malume fanele hakela damage. Yeah. Mali ko bankini va teka ya hala so I avoid sweswo because hina we are more about success ya community, success ya munhu un'wana na un'wanyana, especially loko u lava ku ya xikolweni because hinkwenu ka hina ha swi tiva ku ri loko u lava ku va na life ya kahle ya ku ri u improve lifestyle ya wena. Education is number one. Edulone was started in 1996 and the story behind Edulone a ku ri mani abatirha batirha ka mulungu ku fika nkarhi loyi a ku ri n'wana fanele ya xikolweni a ya dyondza henhla a nga na mali loko n'wana a ta ka wena a ku khomele maphepha a wu nga swi tivi ku ri i ntiyiso kumbe i swilo swa migunyati hala ku endlaka la hina mara n'wi Xitsonga ma xi tiva rito migunyata yo bayizisiwa le i Shangani Gang la i hlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokunkulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang, Shangi. No, amukela eka Shangani Gang. Eka episode ya hina leyi hi shoota ku straight kusuka le a xidididini eConstantia Kloof aswilwini leswi leni n'wana mhani. Episode ya namuntlha yi specially a hi nga ta tirhisa ririmi ra manani hi lava ku tilumaluma hi dya ririmi ra vahlapfa leri van'wani va ngo ri tena Jan van Riebeeck la South Africa hi xikepe mara a hi na vumbhoni bya swona sweswo. Mkhulu mpfukile pfukini na ku xeweta vahlareri va Shangani Gang podcast hi ri na ku tshemba leswaku ma ha tshami hi ndlela leyi mi tshama ku yona loko mi fanele mi yingisela timhaka ta nkoka eminkarhini hinkwayo. Namuntlha tanihileswi Marikana a nga hlamusela leswaku podcast leyi nga na ka yona sikwini ra namuntlha hi ta va hi nga vulavuli hi Xitsonga ntsene leswi vulaka ku ri leswiya va yingiseri na vahlaleri mi swi vulaka swa Marikana ku va a nghenelela a nge ngheneleli ngopfu namuntlha hi ku hi ta va hi kha hi vulavula hi xilungu hi ku xilungu xa tikanyana se hi ri na ku tshemba leswaku ma ha tshamisekini kwala mi nga kona. Namuntlha hi na muyeni wa hina we have our guest here Siphiwe Masuku who is a head of marketing at Fundi. So Marikana, you can take them and then you introduce her further so that we can actually be no she does not need a proper introduction. Actually we have done well. Mani Siphiwe, how are you? And welcome to Shangani Gang. Mabona swa ndlanga ku Xitsonga mi xitivi kasi mi xtiva kahle. Ani xitivi so va nga ni crucify. But mi fanele mi chela there and then all those things. Welcome to Shangani Gang. It's a very important episode for us. Because today we're addressing issues that affect society in general. Student funding in South Africa is a serious crisis. It's a serious crisis. People do their matric, do well, but they do not know where to go. Majority of them, they get stranded. It's worse now that things are happening online. So you can imagine those who do not have access to gadgets, access to data, and so on and so forth. Tell us more about Fundi. Okay. So company ya Fundi isungule hi 1996. Loko isungula hi 1996 a ku ri Edulone. Yes. Botala va mhani va papa va khegulu kaya va ta komboka ku ri van'wani va vona va ye xikolweni hi Edulone. Loko isungula i ri Edulone a yi langute ngopfu ma-teacher ka education and then kusuka kwalano ku va ku ri ya kula ku kula ka yona se hi endla ti-loans na munhu un'wanyana na un'wanyana loyi a lavaka ku ya xikolweni a ya dyondzela career yin'wana leyi a yi lavaka. Ka Fundi hi tirha hi ti-study loan. Henhla ka ti-study loan futhi ku na support leyi hi nyikaka vadyondzi ku fana na counseling hi vitana ku ri i psychosocial support. Hina futhi na ti-platform leti nyikaka vana va xikolo information ku ri loko u ri ka matric or before fika ka matric ti-subject choices ti fanele ku u ti landzelela because u sungula ku choose career ya wena ka ha ri early hi ti-subject leyi u nga ta ti teka
fanele u vona ku ri ti ta ku yisa la u lavaka ku ya kona or not. So hina Fundi Connect platform lava nga kotaka ku kuma information yeleyo na ku ri loko u lava ku endla engineering kumbe la ku endla nursing ti-university ti u nga ta ya ka tona loko se u hete matric. Hina futhi na ka Fundi Connect platform kuna futhi na Fundi Match. Fundi Match ya hina ifana na let's say I test leyi tekaka wena ku ri u vona ku ri kahle mina ni rhandza yini ani rhandzi yini ene xini lexi xi nga ta ni endla ku ri ni tshama ntirhweni because vanhu vo tala va ku loko u endla xilo lexi rhandzaka a ku fili nga ku le ntirhweni. So Fundi Match ba kota ku ri va ya ka Fundi Connect platform ba kuma Fundi Match ba hakela it's a paid for subscription and then ba teka the test and then ita ba guide ku ri you know wena wa communicate ngopfu kumbe wena u tirha hi ti number ngopfu your economics and all of that. Then loko hi suka kwalano futhi recently I launch mobile SIM card. Okay. Because they understand that the students show the laptop or swilo online. Yeah. For you u kota ku va online it means fan lo va na data. And data is expensive food. So the student ta hina ta struggle ku ri ba afford the mainstream data. So hina data ka ti mobile SIM card ta hina leyi kala ki nga expire. Oh, okay. Because loko u languta wena loko xava data ya WhatsApp namuntlha I 30 days kumbe 5 days kumbe 12 days. Yeah. After the 12 days va languti ku ri u sele ti gigabyte nga That's interesting. disappear. Yeah, this is interesting, eh? So yeah, hina I disappear until we tirhisa wena ku fikela la hi helaka kona. Okay. And then ka hala ka ti student loans ngopfu hi tirha na lava tirhaka la government because hi lava ya hi va hlayaka ku ri ava qualify for NSFAS. Yes. NSFAS I funding leyi humaka ka government Yeah. ku ri ipfuna vadyondzi ku ri va ya xikolweni. So because ya ti salary ta le kaya between 350,000 na 600 ila vanhu va hina va government ba holaka kona mara a swi hlayo swa ku ri va na mali ku ri va nga kota va qhubekela mahlweni. They are too rich to afford NSFAS and too poor. Too poor, yes. To can be able to afford to Yes. finance their dependents. Yeah. Shitano. Yeah. So the student loans ta hina we do offer student loans ku ri va hakela registration fee loko lembe ra sungula va kota ku ri va hakela xikolo tuition fee va kota futhi ku ri va hakela accommodation. Van'wani va hina hi suka makaya Yeah. u hetelela u ri Joni. Yeah. U ri Joni ku fanele u kuma la u nga ta tlela kona. Yeah. Van'wanyana a va afford ku ri va hakela the 2,500 kumbe 4,000 ya accommodation. So va kota ku ta ka hina va apply hi hakela res. Va kota futhi ku ri va teka ti laptop u vulavula hi ku ri swilo swi online. Yeah. Vo tala va vona ti lecture slides ta vona information leyi va yi tekaka loko va ri classini I rhumeliwa online. Ku ri va downloada loko va ri rese va kota ku ri va hlaya va kota ku ya tsala ti exam. Swi laveka ku ri u na laptop kumbe u na smartphone. So va kota ku ri va ta ka hina va apply for laptop loan or cell phone loan and then va kota ku ri va yi kuma. Yeah, Okay. no, I heard you saying that you focus mostly on the government employees who are mostly the missing middle. Yes. So I just want to understand what can actually attract them in terms of the interest rates. Are they not actually going to pay up until they go to pension when they take that kind of a loan? Okay, so that's an interesting question. Yeah. So tanileswi nga vula ku ri hi tirha na ti government employees and also because we regulated ku tirha na vona in that space. Yeah. And loko va teke loan ka hina a hi koki mali ya kona bank. Okay. We deduct from the salary. Okay. So it's a payroll deduction. So it's a payroll deduction, Yeah. yes. So loko va teka hina va ta teka loan loko I approviwa namuntlha hina hi hakeli ka bank account. Okay. Your ABSA Standard Bank. Loko se hi ku approvile hi tiva ku ri okay 20,000 leyi ya school fees hi hakela UJ kumbe hi hakela Univen. You me avoid that one person can come and apply for a loan. Can this just to go and use it for other motives? Yeah. Van'wanyana I mean swilo swa endleka la misaveni. A teka mali ya lobola. Yeah. Loko ko ha ri tano va ku tekele loan va ta va ri hey malume fanele hakela damage. Yeah. Mali ko bankini va teka ya hala. Yeah. So I avoid sweswo because
hina we are more about success ya community, success ya munhu un'wana na un'wanyana, especially loko u lava ku ya xikolweni, because hinkwenu ka hina ha swi tiva ku ri loko u lava ku va na life ya kahle ya ku ri u improve lifestyle ya wena, education is number one leyi consideraka ku ri the more you know, the more you can participate in the economy and all of that. 30 years is a very big milestone i malembe mo tala ngopfu. So mi nga hi hlamusela leswaku rendzo ra n'wina a ri njhani nakona sweswi la mi nga kona swi nga va kha swi vula yini eka machudeni? So tanileswi u nga swi vulavula, we are celebrating our 30 years anniversary. Very important milestone. Edulone was started in 1996. And the story behind Edulone akuri mani abatira ka mulungu. Loko vatirha ka mulungu, obviously they have a family that they are taking care of. Kufika nkarhi loyi a ku ri n'wana fanele ya xikolweni a ya dyondza henhla. A nga na mali. U tlhelele ka mulungu a ku, "Ai mulungu, ni kombela u ni pfuna, ni lava ku teka n'wana a ya xikolweni ku ri na yena a ta kota ku va na vutomi bya kahle." A ku, "Alright, ni ta ku nyika ka mali ya wena ya muholo. Loko se u ni ku holisa mali ya wena se ni ta yi koka." Swi endlakala n'wana famba ya xikolweni. Se a famba ya byela vanghani ku ri, mina ni kume ku pfuneka hala ka mulungu. Na vona va ya ka mulungu. Mulungu hi kombela mu hi pfuna. Loko hi hola mulungu ta mi nyika. I sungula i va nchumu lexi nga kula. Loko se xi kula a ku man, kahle la we need ku ri hi pfuna vanhu. So ku ri va pfuna let's register a company leyi vele ita va ku ri i tirhisiwa ku pfuna vanhu lava na vana va lava ku ya xikolweni. So loko mu ku mulungu mi vula mulungu literally meaning mulungu kumbe xani munhu wa ntima a ri na mali. Ni vulavula ku ri mulungu ku ri mani a va tirha tikhixini va pfuna mulungu se i ririmi ra hina i mulungu. Na vandebele va ku mulungu. Because swi koka ngopfu. Kumbe va nga hi clarify la va nge makwalani ka mhaka ya ku loko va ya ka mulungu i mhani va nga ya ka mulungu n'wana a heta xikolo. Swa endleka ku ri n'wana ku va yena a hakela ku xikweleti lexiya kumbe swa boha ku mhani hi vo va nga ya ka mulungu va fanele va hakela xikweleti lexiya? Swi boha ku ri mhani hikusa hi yena tirhaka a hakeli mulungu. Se loko n'wana a heti khuveka ni ya xikolweni. Loko u heti xikolo wena a swi endleki ku ri loko u heti xikolo ku va wena u yi tlherisela ku ndzhaku mali liya. Ani it's a monthly deduction. Hala ka black tax mina ni ta hakela mhani. Yana mahlweni mi ka va nyetinyana la ya. So va mhani hi vona va nga ya ka mulungu sa va tirhela mulungu aniri. So i mhaka leti ta ku khale ka koho a va tirha tikhixini, va tirha tigardenini sweleswo. So nakona hina hi tswaliwa. Loko malembe ma famba u kuma ku ri hayi na kota ku ri ni vulavula na lava nga ni qacha ku ri va ni pfuna. So swi sungulise leswi. So van'wanyana lava nga twiki ririmi so it started 1996. The founder was helping the helper in the house ku ri a fambisa n'wana xikolweni to send their kids at school. And then they started borrowing money for tuition, and then after borrowing that the money was then repaid from the salary. And then it grew the need because there were more other helpers in the area who were needing the same help. So they also went through that channel. They were borrowing money to send their kids to school, and then that money was deducted from their employer at the time. And then it now became a formal business. That was then started in 1996, and then today it's still going strong. It has made a serious impact in our life and in society. But before you come, you made one important point. I just want to check, where is this person who first borrowed money from Umlungu? Is this person part of the shareholders, or the person was just appreciated with some few cents and then question gone? Actually, so we haven't really investigated about the person, but we also recently went through our database just to see
these clients that we've had from 1996, if they are still coming through, Yeah. or there's any trace that their families are coming through. And interesting enough, there's 46 of them that are still coming up on the database. Okay. So if you think about it, 30 years ago, you could have been 20, working. Yes. And then now you are like 50, because our loans, you can only take them until just before retirement. We don't give out. Yeah. So they probably funded their kids, their grandkids, and their great during that period. And as for the founder, he's very much alive also. Okay. And he's very proud of the social impact that he's created in South Africa as a whole, with sending students to school. And today we're also here because we also at some point went through that system. Yeah. Yeah. Looking back over 30 years, what is one thing that you can say that Fundi is proud of? Yeah. The social impact in the community. That's our proudest moment. We have enabled dreams. Most of us growing up in the villages or growing up wherever we come from, all sides of life, you have a dream, but you don't know yet if it's going to come true. So we dream big, and with you dreaming big, if there's no resources, it becomes a challenge. You fall into depression and a lot. So for the 1.1 million clients that we're able to help since 1996, it's actually a story of hope. Yeah. We given them their families a second chance to life. They've not only improved their lifestyles, but also the community in general. Because if you think about it, we aspire to be or to look like someone else, or to achieve something like someone else that we looked up to in the community. So think about a student that studied and in a community where, kids never had hope that this thing is possible. And now they are seeing this engineering or a teacher or a doctor, because those were the famous careers at the time. And they now see the light to say it's possible. And today they're also part of that system. So the social impact is not only for the family, it's the individual themselves to be able to find a decent job and to be able to afford in life. It's the family. Some of us are the first graduate in our families. So you can imagine, that reputation it brings for the family and also the community at large and South Africa, because we are contributing into the, employment professional economy. Yeah. So, yes. So my question, I got this 30 years of existence. Yes. How do you actually market Fundi? More especially to students who are located in your deep rural areas. Yes. How are you located in various universities? Because during our times, look, we are university, you will see this big Edulon board. You go there not knowing your mother's or your father's payslip and all those things. Okay. Yeah. So, kuhlamula kwalano Fundi I brand yabanu. Yeah. Loko ni ku I brand yabanu, most of the time hilaba kuba face to face. Also because of the trust in the market, banu abahatsembi anything, and even way before, loko n'wana ataka wena aku khomele maphepha a unga swi tivi ku ri intiyiso kumbe swilo swa mgunyate hala ku endlakala yini mara n'wi Xitsonga ma xi tiva rito mgunyata yo bayizisiwa bayizisiwa na rikolo mina msotinyana hi voice book majuli yeah. So loko swi ri swilo swa tano swi lava ku ri ku va na presence ba kota ku ri ba ta ba khome maphepha laya va ta verify ku ri swi kona swilo leswi hi nga ta nghena ka swona kumbe swi kona, because online systems sometimes a ya tshembisi vanhu va corrupt ba endliwa timhaka ta ti-fraud na swona. So back in the days vele a hi ri swikolweni and a ku ri na vanhu lava a va vitana ti-mobile agent a va famba u vutise mhaka ya ku ri ti-rural, how do we do it? So the mobile agent a va famba va ya deep in Giyani, deep in Mthatha, va fika va vulavula na vatswari swikolweni, ti-police station, va va byela ku ri
hi tirha yini njhani va pfuna njhani ti-application form loko va nga koti ku ti endla va pfuna ku ri okay yi endliwa so ya xikolo ya timali yi endliwa so and then ti vuya ti-approve va ya xikolweni na sweswi swi ha endleka leswo mara a swi ha endleki ku fana na khale because a ni ri manje se ku na ti-transport ku na ti-internet ku na yini va kota ku apply online va fona sweleswo mara n'wana a nga mi kuma University of Venda sweswi a nga famba ya University of Venda Zululand financial building u ta yi kuma Yeah, va renovatile mara yi kona mara hi ku ya hi n'wina Yes. what are the barriers leti ti endlaku ku ri vanhu eka tindhawu to hambanahambana va nga koti ku accessa higher education? Barrier yo sungula or barrier number 1 is access to information. Anything or everything in life isungula ku move loko u swi tiva u na utivi bya ku ri nchumu ya so nga endla so so vanhu va hina va le matiko xikaya a va tivi ku ri va kuma ku information leyi van'wanyani va vona na connectivity a yi that good nga ku va ta kota ku nghena online loko data yi expire nghena yi expireile ti-WhatsApp a va ti koti kahle kumbe va na smartphone so access to information is number 1 that's why ku laveka ku ri now and then ku yiwa makaya we do that sometimes during our peak period na xikarhi ka lembe hi famba na vo Department of Education loko va ya swikolweni na vo ti-nursing facilities tano na tano so to provide them the information so loko hi va provide information at least va kota ku teka a step forward ku ri va endla yini number 2 i ku ri some of them are still in disbelief. This thing of education, it's a far-fetched dream. Okuma ku ri n'wana is excelling a xikolweni but even the teachers don't even know what to do ku ri va mu pfuna so that is a challenge on its own futhi ku ri some of them a va na hope ya ku ri va ta humelela va fika la vanhu van'wani va nga ta fika kona then sweswi hi vulavula hi mali mali na loko huma u ta joni u apply xikolweni va ku pfumela ku ri okay u tirhe kahle ka matric wa wena u nga nghena u ya vets a vets u nge ngheni u nga se hakela registration fee a vets u nge ngheni u nga hakeli accommodation sometimes kuna ti on campus u nge ngheni u nga se xava certain books because u ya endla yini u rava laptop information na funding they are the top 2 Okay, so maybe kumbexani hi nge se ya mahlweni a ni ta ku kumbexani let's break it down simply mi kombisa ku ri fundi student loan yi tirha hi ndlela yihi mi ta hi step mi kombisa kahle ku munhu loyi a nga tshama a kaya sweswi a kota ku twisisa ku ri loko a lava this mpfuno lowuwani u kuma njhani product a nga yi kuma njhani okay a hi sunguli hi ku a ri ku na n'wana nga le ka matric this year n'wana a nga le ka matric this year fanele se a tiva ku ri u la ku dyondza yini kwihi ene u le ka xitepe xa ku ri se applyile ka university kumbe ka college loko va applya sweswi obviously va tirhisa grade 11 the past academic year's results ene lembe leri taka loko se va hetile ku tsala hi kona va kumaka ti-final ta matric mara because sweswi ti-application ta swikolo se ti pfulile fanele a apply na loko apply timbirhi tinharhu because a wu tivi ku ri opportunity ya wena yi ta humelela kwihi then loko va applyile va ta langutisa ku ri okay ku na NSFAS missing middle a va qualify for NSFAS ene hi vulavula hi maphoyisa hi vulavula hi mathicara hi vulavula hi tinese hi vulavula hi ti-social worker hi vulavula hi vanhu lava tirhaka ka ti-admin the working class a va qualify lava va kalaka va nga qualify fundi is an option loko fundi i ri option va ta ku complete application form loko va complete application form ku advisable ku ri va yi complete hi January because n'wana se so va yi complete hi January wa lembe leri taka loko se va kume ti-result ta matric because se va swi tiva ku ri va lava ku ya Rosebank loko va complete application form liya ku na la i lavaka ku ri va tsala ku ri amount leyi lavekaka Rosebank i mali muni because a yi hakeli
over and above. Hi ku nyika exactly mali leyi lavaka hi xikolo. Hi ku ya hi quotation. Ku ya hi quotation. So loko quotation ya le Rose Bank ni endla example iku 20,000 batata va apply 20,000 ba yi vonisa na ku ri n'wana u kume space. Loko ba heta ukusaba tirhela government ba ta faka na salary advice. And then form eta bona ku laveka personal number kahle kahle. Ku laveka personal number kahle kahle. Sa hi kota na ku verify ka system. Then application ya bona ya nghena. The other thing leyi nga ta endleka loko application ya bona ingena kuna ti affordability checks. Just because un'wana u ya xikolweni and u apply it doesn't guarantee ku ri u ta yi kuma. Because loko hi nyiketana hi timali fanele hi langutisa ku ri u hanyisa ku yini. So loko over a blacklistwile munhu mara mi ri na personal number ya yena leyi mi nyikaku payroll deduction. Mangukhira kumbe xani you consider that person. Nge swi koti because already munhu loyi u vonakala ku ri anga swi koti. Loko a ri ka debt review futhi anga swi koti ku ri I munhu loyi a lavaka ku pfuneka ku ri a kota ku huma ka problem ya timali. So munhu wolowo u nge mu rhwalisi ndzhwalo wun'wanyana u mu nyika mali. So it's called what? Responsible lending. Yes. Okay. Yes. Exactly. So loko hi endla affordability hi cheka na swilo sweswo ku ri wa lava n'wana u lava ku ya xikolweni mara loko hi mu nyika u ta kota ku survive va ta kota ku xava swakudya kaya ene na hina because he regulated fanele hi famba hi ti rules leto ta regulation. So sweswi application ingenile I approve ku ri hayi mani papa hi ta mpfuna n'wana u ya Rose Bank ya xikolweni hi ta ku hina ka system ya hina load mali leyana i famba ya Rose Bank. Wena xa wena ku teka tibeke ta wena u famba ya xikolweni loko sa hi ta va se hi hakelele school fees. Loko se hi hakelele school fees ka Rose Bank hi vuyela ka phesana i ta hlaya ku ri ku na installment ya 800 ya le ka fundi i ta huma ka phesali hi ti n'hweti leti u nga ti teka ku na 6 months 12 months 36 months. So a wu tlimbiwi kahle kahle. A wu tlimbiwi wena wa ti khetela. Loko u vona ku ri okay 6 months because u ta hantla u heta mara installment xa kona xi le henhla u ta swi kota hi wehe kwalano ya teka ya processiwa. Loko u vona nga ku 24 months yona nga ku nita kota ku ri ni endla swin'wanyana kumbe ma hakelela transport na yona wa ti khetela. Se a famba ya xikolweni loko sa famba ya xikolweni hi na n'hweti na n'hweti hi le na wena hala ka phesana. Okay, so fika la a wu nge tsutsumi as long as wa tirha ka government. Loko se u sukile ku sa sha endleka vanhu va kuma mintirho hala handle hi la hi cincaka kona i ya hala bank hi huma hi debit order. Na kona ku fikela i helela. So na ta mbutisa question yin'wana la. Mi vulavula Rose Bank. Yes. Kuna ti investor ku fana na UNISA. Yes. Which is a distance learning institution. Yes. Ya ba accommodation. Yes. Mara n'wana swa laveka ku a dyondza ka environment leyi nga hlayiseka. Leyi a nga ta kota ku focusa mutswari a nga tikiwi hi xikweleti mara n'wana a nga ri ku paseni because of the environment. So ma swi kota ku n'wana a ya ka munhu loyi a nga na private accommodation a kuma quotation a vuya na swona ka UNISA kuma quotation a ta na quotation ya laptop na timhaka ta data but lawa mi hlamula na leyi n'wana ya data ku mi swi endla njhani ku ya n'wina data yi nga expire ku ve hina vo they have to stand up and fight for us ku ri data hina yi nga expire after 30 days. Hi ta vuya ka swona data. Okay, a hi vulavuli hi UNISA. UNISA is our top institution. Even today. Vanhu vo tala they are doing distance learning. So it's number 1 on our books. Ni vuyela hala ka quotation na acceptance. Any student lo anga na quotation anga na acceptance letter wa kota ku ri apply la laptop wa kota ku ri apply la accommodation na loko ku ri distance learning. Because ku huma ku ri decision ya mutswari ku ri a fambi a va closer anga tshamela kaya because mathamelo a wa pfumeli ku ri u ta kota ku concentrate kumbe ke anga fa rhuma tihonyini kahle kahle. So switele kumbe loko ya UNISA even though I distance learning kuna ti labs la nga ta kuma ku ri xo xanga na laptop mara loko se hakela accommodation ava ka environment le a kotaka ku concentrate a ya ti lab ku le kusuwe anga apply for accommodation ya munyika abuya futhi xin'wana lexi xi endlaka i ku ri wa kota ku ri teka half ya mali leyi u vonaka ku ri wa tiva sweswi
la ku teka 10,000 not 20 because na xitokofela hala xi ta ku loko xi hakela hi June Yes. ni ti hakelela 10 liya Yeah. wa swi kota ku ri u teka teka half half, u nga yi yeah. teki hinkwayo and then loko se u tekele ya ku sungula wa kota ku ri u vuya futhi u okay ni kombela ya accommodation loko se accommodation ri sorted wa kota futhi u vuya u ku ni kombela laptop na phone kumbe na tablet provided affordability ya kwe wa kota ku pfumeleleka la yeah Yes. okay Se loko a hi ngo sweswi mani lomba mali yaleyo mina ku lomba mali principal vanhu vo lombalomba leswa timali hiko a wu nga chavi ku lomba mali loko u tshika siku rin'wani u fini u fanele u fasiya xikweleti leswo u fa u vaya jangela mali layitsongo mulavusoka mpolota fundi a hi chekeni la ku a hi ngo sweswi Yes. munhu u lombi mali Yeah. loko a lomba mali ni la ku tshemba ku kumbexani a ni ri mi teka hi n'hweti na swin'wana na swin'wana Yes. ku fanele ku va na period yo karhi leyi mi nga yi Yes. veka se loko munhu a hi ngo sweswi ni lomba mali Yeah. ivi loko ni lomba mali ivi na tlumba yin'wana mali ivi ni mi hakela mali ya n'wina hinkwayo ku va ku ri na ti-interest kumbe yeah so a ni ri wa kumbuka ku ri ti-interest ta wena kun'wana na kun'wanyana u ti accumulator every month yeah so a hi ku sweswi u teke 12 months loko u teke 12 months u hakele 2 months van'wanyana u kuma ku ri wo nyimele mali mara i ta nghena hi March so u teke hi January u teke 20,000 u se u hakele 1,000 or 2,000 u kuma mali liya wa ta u ta settlila loko u settlila ti-interest letiya hata 12 months Yeah. a ti se fika ka 12 months se ta ha ri ka 2 Yes. months liya na 3 months liya ku fana na loko u kuma quotation ya ku byela ku ri okay xikweleti xa wena sweswi i 20,200 ke ukusayini ku na ti-interest letiya wa kota ku ri u vuya u yi settle se handle ka ku lomba timali yes i yini swin'wana leswi mi pfunaka swona machudeni ku va kota ku va va humelela va hetelela va kumeka va graduate eka tidyondzo ta vona a hi hala ka data okay tanani ka tanani hala na ka yo. data yeah data ya hina a yi expire ani ri i mhaka ku hina hi tirha hi education ngopfungopfu and hi tirhe hi education for 30 years already yeah loko hi tirha hi education ku na ti-partner along the way lava hi partneraka na vona ku ri hi kota ku pfuna ma-student even more so data leyi ya hina sweswi i le ka Max app Max app i supportiwa hi MTN la loko swi tiva ku ri MTN na vona they are big on education Yeah. ku na other platforms leti va tirhisaka ku pfuna vadyondzi so hi yoloyi data leyi hi vulavulaka hi okay ku ri a yi expire so halaya ya vona ya expire loko va xavisela vanhu va tiko Direct, yes. loko va ya mara va endle kahle because la it's a social Radio. cost Yes, it's a social yes. cost yes yeah so itano even though kuna ti-features tin'wana kolano wa kota ku hakela ti-bills mati ini but ti-student futhi ukusa ha tiva ku ri i vanhu lava tshamaka lava extra cash laya kuna na ti-survey va kota ku ri va endla ti-survey nyana va nyikela information a kuma voucher ya 50 rand ya Pick n Pay ya xava xo ina xo ina yeah so tiko sweleswo ka app ya hina loko u kume sim card futhi the other thing ku ri ku rika it's very easy hina that process hi rika hi WhatsApp okay loko u kume sim card xa wena u pfula ka phone ya wena u teka WhatsApp number u faka phone-ini u ku hello ya vuya eku hello faka serial number ya sim card leswi nga swi khoma u faka serial number eku hi kombela u faka ID number eku hi kombela u faka mavito ya wena ya ID loko hi heta eku teka xithombe oh mina ku remember ya mani verification home affairs va na swithombe Yeah. all of that u teka xithombe xi ku okay everything ya corresponda your sim card is record so kuna ka xi tirhisa kuna issue leyiwani n'wana loko a kha a twa ndlala yeah a nge swi koti ku hlaya kahle a pasa yes hina loko a dyondza xikolo NSFAS a yi kota ku ku lodela ka some card a kota ku ya xava swakudya vo Pick n Pay checkers and what not yes so n'wina over and above ku ma kota ku mutswari a tsaliwa nhlana for accommodation fees textbooks and whatsoever swakudya na ku hunga swa fikelela swo hungasa ni swi okay so kale ka swakudya a hi ngheneleli ngopfu yeah mhaka ya ku hi nga ngheneleli ngopfu i mhaka leya ya ku
we facilitate anjani ku ri un'wanyana u apply 500 un'wanyana u apply leswi Yeah. and futhi na regulation ya hina a yi pfumeli ku ri hi fika kwala Oh, yeah. mara henhla ka leswo hina foundation foundation ya hina na social responsibility ya hina every year hi collaborate na vice chancellors kumbe the institution bo University of Venda, Limpopo, UJ, you name them bana what they call food bank Yeah. botala ba bona Yeah. lava raise ka ti funds ku ri ma student lawa ya akalaka a nga ri na mali ya swakudya va kota ku ya campusini ka ndhawu yo Ka ndhawu yo tiva kuma karhi, food yeah. parcels Yeah. hi donate ka ti food parcels mali leyo u suka i huma ka foundation ya hina kumbe i suka i huma ka internal ku na pocket leya futhi ya ku pfuna Yeah. so hi leswo hi contribute ka hi swona from the food side Loko mkhulu va hleketa laya. 30 years in the game. yes 30 years in the game a ntanga ya munhu. yeah Shana loko ka mitlangela 30 years in the game. yes Hi swihi swa special leswi mi lavaka ku swi endla mi endlela ti community ku nyikela ti community tanihi ku tlangela malembe ya 30 years hi xihi lexi vanhu lava mi nga va lomba timali va nga ta xi benefita eka lembe leriwani loko ku ri interest ya n'wina mi va charge 15% xana lembe leri a mi va tweli nyana vusiwana ha yini hi va vuya ka 12% nyana as part ya ku celebrate or hi tihi ti-activities leti mi nga ti line up yeah ku mi lava ku nyika back ka society or ku as part ya ku tlangela 30 years 30 years. Okay. Very good question. Ka 30 years leyiwani we learned again i vuyela ka social responsibility ku ri van'wanyana va ti-customer ta hina loko hi famba futhi because hina ku huma hi famba hi endla ti-testimonial shoot la hi yaka hi nghena mutini hi vona ku ri situation ya la kaya hi so Yeah. ene ka xilo xikulu lexi humelelaka va struggle hi swakudya va struggle hi mpahla ya vana va struggle hi ku na van'wanyana va vatsongo ti-uniform so as part of our 30 years there's 3 things leti nga in the pipeline already ase hi sungule hi school uniform Yeah. la hi pfunaka number 1 hi ti-layby so vo tala vatswari va kota ku ri a layby ya hi 100 rand ku sala 200 a nga koti ku yi humesa yi expire mali leya a yi lose so we pay off ti-layby for school uniform number 2 le hi nga constantly doing even before the 30 years so ku ri hi nyikelana hi ti-cash voucher Okay. so kuna ti-cash voucher leti hi nyikelanaka hi tona to participate ku nga va ku ri campaign ku nga va ku ri a simple question ku ri how has fundi been and then va submitter we do the draw normally we do random draw Okay. ukuma 10,000 ya wena ukuma 5,000 ya wena but lexi hi xi lavaka ku xi endla xikulu we also want to make sure ku ri loko hi ku nyika voucher leya i ta ya u ya xava swakudya Okay. so loko hi ku nyika yona hi ta ku nyika Pick n Pay voucher Mara Pick n Pay na site ra ku xavisa leswin'wanyana. kumbe according to location because hi kota ku vona location geo targeting ya vanhu va hina ku ri loyi u le Limpopo Yeah. Pick n Pay is probably more expensive a Limpopo Yeah. you save by Yeah. you save voucher Yeah. loko hi vona ku ri okay loyi u le KZN deep a ku na Pick n Pay a ku na yini ku na boxer Yeah. hi ku nyika ya boxer Yeah. and then ti-voucher leti hi vulavula ku ri technology digital Yeah. a swi bohi ku u ta la ofisini ta yi teka hi na email address ya wena hi na phone number ya ku rhumela hi email kumbe ku rhumela hi WhatsApp hi confirma ku ri u yi kumile Yeah. u famba u ya xava swakudya Okay. Mlakuta mkhulu? Yeah, connectivity i xiphiqo lexikulukumba ngopfungopfu aka Yeah. ti-rural areas yes se mi nga hi byela ku n'wina mi pfala njhani Bangwa leri. liya eka tindhawu letiya to fana na letiya ti nga swela lomu aka ti-rural areas Yes. tanihi fundi hi na what we call road show hi endla ti-road show laha hi humaka from Joburg hi driver hi ya Venda Venda hi Onge se va ra va huma Venda. Hi rini ka mi vulavula hi Venda? Ma nga ta na yona u nga ku se va ra va huma Venda. okay hi ya Venda Yeah.
yafamba ya Unizulu Zululand ya Zululand recently hela u kumaka ku ri wa vona na wena ku ri xikolo xile van'wanyana va vana va famba hi milenge va endla yini hi fika xikolweni hi vulavula na mathichera hi vulavula na vana hi huma hi ya ka social development hi fika hi vulavula na vona because na vona a va na yona information leyi hi famba ya police station hi vulavula na vona kuma ku ri police tsanane nga ku mukhukunyana tsanane ya famba hi nghena mambirhi lava ya na vona yes ba kuma ya container heta hi vulavula okay hi va nyika information ku ri hayi na n'wina muri 10 haleni makota ku ri muta and it's such a beautiful thing because hi swi vonile ku ri every time hi ya va vakachela the numbers ta na tona ta vanhu vantshwa ti ya henhla swo swi tshame la hi nga tshama kona Department of Education ma teacher is number 1 va teka ti loan van'wanyana va vona va lava ku va ti principal va lava ku cinca high school primary school mara vo tala va vona va tekela vana mathichara va tekela vana ti dependents na ti laptop leti ta vana o kuma a tsalile ku ri yena applicant munhu loyi applyelaka hi loyi tiphepha leta ti submitaka ta n'wana hi ku number 2 SAPS for as much as vanhu va vulavula ku ri va dyondzekanga inini hina hi swi voni sa i number 2 ba taka hina va teka ti loans ba upskilla hina ti professor we've done the video na vona u tirha ma poison mara i professor a swi hi ku tala a swo ya timhaka ta ku tala ngopfu mi vula njani ni vula ku lexi endla ku ri ku va number 2 na number 1 target market ya mathichara target market ya vona yi le ka vanhu lavo tala ngopfu ku nga maphorisa u kuma ku ti jele ti tele ngopfu karhi na swin'wana na swikolo se ta hala ka health i number 3 ka health na vona ba ta ba apply ya for a correctional service tlhela hala ka maphorisa futhi i correctional service na bona ba apply butala bya vona ba applyela bana yes 47% i vona 53% i vana yes so kuna okay I'm not going to follow up. No. Ako va xivutiso xin'wana ku languta ku na nkarhi na wona ni rili ku languteni se hi fanele safe i cover safe is a complainer a ku na xiphiqo mara i mhaka ya ku languta ka swilo leswi nga milongweni ya vanhu ngopfu digital transformation la ku nga na timhaka ta vo AI na swin'wana ku ri ku cinca loku ku vula yini eka higher education okay because hina hi tirha na bona direct obviously ayifundisi mara hi endla ku ri vana va ya xikolweni the most important thing in information leyi hina na hina hi drivaka hi ku ri students sweswi loko va endla ti decision fanele va endla ti decision ta mundzuku ta namuntlha u nga fambi u ya dyondzela nchumu lexi kalaka xi nga ta va kona mundzuku ni ta endla example hi ku in marketing ukusanile ka marketing kuna ti design kuna communication kuna ti content writer u vulavula hi AI part of that AI kuna vo ChatGPT kuna vo cloud ene wa kota ku ri u teka phone ya wena u tsala u ku ni endlele xo xi ku endlela so vanhu valavo hi vona va nga kuma ku tikeliwa swo swi ti AI because ntirho wa vona a wa ha talanga or a wa ha ri in demand too much because un'wana na un'wanyana u lava ku ti endlela so loko u lava ku nghena ka vo marketing hi langutisa vo data privacy futhi Popaya i nchumu lexi nga nghena xa xintshwa la South Africa hi langutisa ti automation systems vo CRM because hi la ku nghena ka AI khale ka kona a ku tirha email connectiwe na lexi na fax ti fax a ta ha ri kona sweswi ku faxa vo principal chatbot leti nghenisiwanga ka system loko nghenisa chatbot leyi ka system as a marketer u tiva interaction ya vanhu ku ri munhu na munhu va tirhisa ku yini so journey leya hinkwayo i tsaliwa hi munhu nge tsaliwi hi chatbot hi la u kuma ku ri ku va relevant so ikona swa endleka every day fanele hi langutisa ku ri i hi pfuna njhani ina machudeni fundi
the university hinkwenu ka hina. Okay. So mingaba mi plan something like a conference kuba mi reach a bigger audience mi balabla hi mhaka ya yona digitization, artificial intelligence, na responsible ethical use ya swona, because it's very much important. Yes. Loko n'wana nga fika a nghena ka chat GPT a hi byela ku n'wi tsalela assignment mara u ta khomiwa on the other side Yes. mhaka ya turn it in na swin'wana na swin'wana. Mi nga va mi plan something big Yes. as part ya ku celebrate na la mi nga ta maybe mi nyika na ti-gadgets because you can't come and teach me about AI and then not you don't show give me show the it gadgets down. and all those things. Yeah. Okay, so Aleka conference ikona, we are hosting the vice chancellor Oh, at okay. university. Obviously, because conversation nakona I love kuba ever too much and too little. At this point, we host 4 yet vice chancellors. Okay. Kore bata bulabula na hina kore AI lay in a day-to-day life na le xikolweni to university by implementa njani iba pfuna yini and what is the future looking like. Utanjela ku ri nithlelele vendor for Producer kumbexani yi tiva swin'wana ina bo Prof u tele ngopfu. Bernard, Prof Bernard who are coming. Yeah. Because we visited the institution not long ago. Yeah. And eba busy kuna transformation totala in collaboration na community and all of that. Yeah. That has to do with technology and AI. We also have a few other vice chancellors who are coming from UCT as well. Oh, We okay. also have a vice chancellor from Rosebank who's going to join us. And those are the vice chancellors that we will have on that day. We also do have the other vice chancellors who are invited in the audience. Oh. Obviously, because of the setup and Yeah. the timing and all of that, they have confirmed that they will be in the audience. They want to be in the audience. So kuna competition ya mathikithi ya ku lava ku participate. So, akuna ticket Yi free. because hi lava ku ri everyone loko a lavaka information because Ai this kuma is very easy. critical. I kuma easy. Yeah. So the only thing unga yendla, you just register yourself and then utakuma link ya ku joina online. U joina online and everything will be recorded and it will be online. So loko lava link ikona ka Facebook page ta hina, ikona ka LinkedIn, ikona futhi ka Mail and Guardian because we partner na bona ku ri ba hendlela, ikona futhi we promote from a marketing site, inga humelela u karhi u scrolla ka internet kumbe kwihi Yeah. unga register. Yeah. Loko unga yi also feel free to email us or WhatsApp us in our WhatsApp channel and then hita kota ku ku pfuna hi ku nyika the necessary. Nele ka Shangani Gang se na hina the partner na hina Yeah. Ai, fambe. i famba na n'wina a Ai, sala. fambeni. Yeah, a sala. So ikona. Yeah. Ikona conference. so ka conference leyi kumbe summit leyi fanele ku yi va kona Yes. kuna nambara leyi mi nga yi pima ku mi lava vanhu vo karhi or even if it's 5,000 it's okay 10,000 it's okay Kuna nambara provided I exceed. But if the need ikona ikulu, it's online. Yeah, vanhu va ta yi vona Everyone online. can connect. Utayibona online. And even if isuku ra kona ku sa 87, itaba 87 ta May. Loko iri 87 ta May from 9 until 11:30 kutabe ku ri live. Yeah. Ba nyikelana hi vumbhoni bya vona ku ri hi endla so a hi endli so hi endla so a hi endli so. Wa joina online loko u nga ri na link ikona itaba i postiwile futhi ka the social channels ta hina ku ri hi leyi link u nga join. Okay. So na loko u nga registeranga u ta kota ku join. Kumbe loko u nga koti ku joina u ta hi langutisa ka YouTube. Yeah. So hi ku ya hi n'wina, do you think ku ri ti-university ta hina ti ready ku embrace mhaka ya AI or digitization? Yes. Leswi swi tlhelaka swi affecta ti-clients ta n'wina leti ku nga vanhu va ka public service in the main Okay. or va ha rhandza ku endla swilo hi manual because ani loko kha mi va lombisa timali letiwani mi fanele mi va byela ku vana va vona as part ya counseling leyi mi ngete ma yi endla Yes, yes. ya ku guida machudeni ku ri future skills leswi lavekaka hi economy swi languteke so and are we ready vele? We are embracing it. Yeah. We are embracing it. That's why the vice chancellor na bona ba lava ku share ku ri how are they doing it. Yeah. Aba selfish enough ku ri va tshama na information because it's going to benefit not only them but other students in other universities as well. I'm going to make an example.
ifambe yendla a university tour. Okay. Last year around this time actually. That university tour, one of the things leti hingati discovera was the application process. Yes. Most of the universities abana ti stampede abana ini. Yeah. So normally loko ufaka application au emaila ti document ti lava munhu a pfula a ti langutisa checka ku ri ini sweswi a va endli leswo. Application ya wena loko yi nghena systemini kuna AI ndzhaku leyi tekaka information hinkwayo validate ku ri information hinkwayo ko. Loko a toucha document loko yi heta ya ku byela ku ri u accepted or rejected immediately. A wa hanyimeli 3 months 4 months ku ri va ta ku byela application ya wena. On top of that bana obviously kuna ti different departments. Yes. Ka one of the nursing department anere aba endla leswa swa ku va ta kuma swidumbu to illustrate the prog and what not. Aba endli swilo leswo, they do it digital on the screen. And ya reactor. Loko u kata a wrong vein, blood comes and you're like, okay, this is a principal. So they are embracing it. Yes, and hopefully not the students they are embracing it. Because it is a big challenge. It is a big call. So they are embracing it. No, it's very much important that maybe you are funding and hosting a conference of that magnitude kuri at least tisa awareness akabanu bantu bakota ku baba suka akatolo bata aka namuntlha because I fanelangi tshama engari ku moveni mara swilo kha swi famba swi hisiya na swin'wana. So I'm sure ku ri na application process ya n'wina mi embrace timhaka ta digitization. Kuri hambi munhu a ri le matuvatuva mina ni nga vulavula Venda hambi munhu a ri le matuvatuva so leswi vula ku wena le matuvatuva ku na swin'wana a kota ku va a endla mgungundlovu na swin'wana. Mara hi vulavulinyana hi timhaka ta ku give back ka community vulavulinyana na hi ti community as part ya ku embrace swilo leswiwani ku na swikolo leswi loko mi ya endla counseling na awareness ya tidyondzo leti vanhu va fanele ku va ti pick up mi swi vona ku ri ku hava Wi-Fi for instance. Manyikela na mi va siyela Wi-Fi ku ri community yaleyo and even the surrounding communities tinga ta ka that particular station va fika va kuma connectivity va applya a swikolweni va applya na vatswari va vona for funding ya fundi. Because for me I think na n'wina mba can benefit in the process because loko vana va apply university va acceptiwa vatswari va tata va ta apply yini funding. So ni break her down. So primarily inaka fundi because the rank of it tuition. Primarily it prioritizer tuition. And then number 2 with the prioritizer is either accommodation or also a prioritizer the food bank. Because student lesi yakaka lecture room shinandlala ashitwinchu. Then number 3 eka the community we do prioritize na the partners taina on the shop site but the laptop. Kore when there's resources ya xikolweni visit the school or a community center loko hi vona kuri la but lava ti facilities both the laptop main akota kore okay for the financial year ina mali yo karhi hinga kota ku xava 10 ya ti laptop abanyika. Recent scenario kuna xikolo leyi hinga ya ka xona ka Clear Prefer site va teka hina va ko we are renovating the school. Loko hi renovated the school that is not our forte. Eko ka vona okay what else is your need ifamba ya xikolweni. The principal was kind enough ku I yendla tour but in between that tour the one thing that stood out was the LSN learners. Kuna vana lava ya va label ku ri va na disability or it is slow learner. We call them that. Mara what they've discovered in that school is loko va nyika laptop or va nyika audio they answer and learn better. So they needed laptops, they needed audio. So we're able to donate to that school he va nyika the laptops because then it makes all the kids comfortable in the school. So we donated laptops, that's last year, and then all the other institutions will do tuition. Some of the students on the foundation, they come, we pay for their registration fee. So far, we've covered about 526 students
to about 2.3 million that we've dispersed from the foundation side, and we are still calling the community and every individual to help us and our partners as well. So kahle a hi timhaka ta ku mi tsonga vanhu ngati ku fana na Nsuna. Yes. Mi tlhela mi vuya Ya vuyisela. mi vuyisela aka community. So kahle swi vula ku ri ku na foundation ya n'wina hi yona yi nyikela ngopfu na timhaka ta ti-bursary and all those Yes, things. so foundation ya hina i play the big role. Yeah. And then futhi internally, I mean the employees ta hina ba donate. Yeah. Mina nsungulela 2017. Loko nsungula donate as little as 10 rand. Oh. Loko hola ihumile. Yeah. We have employees that are donating 1,000 rand every month, 5,000 rand every month. Mali leyo ifuna bahina futhi charity begins at home. Yeah. Ifuna nale handle, it goes to the foundation. Yeah. So kuya hi ku ri wena u lava ku pfuna hi tlhelo rihi. Yeah. Loko ku foundation ya ka foundation ya pfuna. We have a community center that we also renovated and put computers and laptops. We've done mfula yana sweswi. Yeah. Yende 5,000 at the school bag that are waterproofed. The distributor nationally, Yeah. deep rural. Yeah. One of the school we went to, bana bafamba hiti trunk. Yo. Yabona letiya Letiya ta mazenge. ta ku weldeliwa. Yeah. I broke down. It's just that Yeah. ina loko ikula, even though yiku hatsandeka, it's not that extent. Mfula yana shishika ngwana ukhome. Yeah. It was sad. Yeah. But we contribute kat area teleto. And the sanitary towels now and then, even though IT and lingofu, Yeah. mara kuna la obonaka kore la, it's a dire need. And it's an expense that we can try to squeeze even if we don't have budget. Yeah. We've also done school motivation. So kuna shikolo shingwanyani bana ba kona ba very problematic, or maybe they are not problematic. Bangwani ba bona they are the parent kaya. Ukoma ku ri n'wana u ta xikolweni loko a ta xikolweni una 13 years mara una ti-siblings vatswari a va ha ri kona Yeah. fanele a va hlambisa swakudya a endla yini n'wana u misa titlasi a nga those situations so Yeah. we also were involved They are heading in a the situation family. teleto ku ri okay with other partners as well in the In the space, market yeah. space, but okay, we'll do groceries for this much, for this long. Yeah, so we try to close all the gaps, but primarily, ilaba school fees. So, Yeah, so- lava ku hetisa this follow up aka the bursary part. Yes, Aka the loan side, I think se xichava xa swi tiva ku ri process yi ta njhani. yes. Those bursaries leti mi pfaku mi ti endla va ti accessa njhani Okay. or hi n'wina mi decide ku ri okay ku na n'wana aka xitlhelani ve ri u pase ku tlula province hinkwayo we are funding this child ku na n'wana Mpumalanga na yena or what are you targeting top No, okay so Fundi Foundation, yeah ifula the application from November okay until January 15 most of the time. yeah Ka Fundi Foundation aina maka ku ri u pase hi cum laude, u pase hi level 5 or bachelor's or Diploma, yeah. as long as una acceptance Yeah. ka institution le kombaka ku ri you are capable to come and learn. We fund, so everyone applies, but to make the process fair, I select according to the list. We do a random draw. oh okay So we okay. put all okay. the 11,000 students in a random draw. We do it online. We pull all the numbers and all the names until we reached our limit. Okay. Because remember, loko ba apply, ba veka kuri my registration 5,000, 10,000. yeah Some of them they put 50,000, but because we have the relationship with the institution, we can Better verify validate, yes. and then put the right amount. So as we're doing the random draw, it's updating. You have 200,000, you have Oh, 100,000 yes, yeah, left until yeah. you get to the last yeah one. so swi na nkoka ku ri ti applicants ti ba very much honest as possible Yes. ku va va pfuna this particular Yes, process because then by the process yeah, iba easy. yeah If we have to validate all of them, and then bangwayana aba send the documents. Loko apply, it does say attach documents. Yeah. Attach the document ta wena. Loko tiba kore there's one document left, email it. Yes. So that loko you check out, search by your names and all of that, we can this one ile Yeah. attach akor okay folder le ile like that. yeah Yeah, seka ti traditional institutions so fana na ti bank na swin'wana na swin'wana mi nga ku n'wina mi swi ba hi yini
loko mi languta ti-service leti n'wina mi nga na tona ku vanhu va ta hi ku tsutsuma va swi tiva ku mi ba na ti-bank. Okay. So the biggest ya hina, we are the only in education. Number one, hina direct competitor. Hina focus ya hina is social impact. More than anything. Number two, it's the responsibility ya kore we ensure that the person studies. That's why I hakeli in your bank account. We pay directly to the institution. And if you go for a refund at the institution, they're going to refund it to Fundi. And then thirdly, we look at everything that the student needs. Not just we don't care. We care. Because in the psychosocial support that we are offering on the other portfolios, we have connectivity that we are making sure we're trying to make it accessible for everyone. It's a lot. We have your FundiMatch platform that makes sure that this is not a transactional thing. You go on FundiMatch and you do your assessment. You go on FundiConnect, you can download papers, you can apply, you can see other bursaries outside of Fundi. So we are for the student, and we take everything that is student related, we put it on one platform. You don't have to go there and go there and go there. It's here. Me balabule xixin'wana xa nkoka xa ti-child-headed families. Yes. And then mina counseling part. Yes. That counseling part ya fika kwalaya ku offera counseling aka vana lavaya or mi va counselor ntsena loko ku fika timhaka ta ku choose the subject, or you also intervene as part of giving back to the community to say. Our counseling is mostly with the students that we have, and also most of them is connected to a BASA, another funder. So any corporate will come to us because we also do disbursements of funds, where we help the institutions with their NSFAS pockets to make sure that it's allocated to a student. We make sure that that pocket is locked also. So we have a card that's been working in that space to make sure that it's locked. The food cannot be used for accommodation, vice versa. Books can be used for what and all of that. Even though the card doesn't work anymore because we are now digital. Everything is online, they update it online, and they do all those transactions. With the schools, we don't get too involved with the child-headed household, except from a donation perspective. Because we understand there's a structure already in the school, there's social workers in the community, so the school then handles everything else from there, to check in with the social worker, to check in with the student, to check in with the family, because after we've done our part, there's also other partners that come and want to get involved. So no, we don't get directly involved with the counseling for those families. Mara in terms ya ku ayingo sweswi kuna xikolo lexi nga swela xikhukhulweni xikhukhulweni kumbexani ku hava switulu sweswo swo taniya. Are you able to then actually assist in that particular regard? No. With that, we are not able to assist because, again, our primary focus is tuition. It's fees. It's meals with the institution. It's your accommodations, it's your registration and all of that. Yes. University. And I know higher education, angarela na TVETs and all those things. Bangata batswari bata apply labana for the Dondelet offer with the TVET colleges. We mukota kuba funda and all those things like mchuden lo angena ko anexana. Hinati traditional universities, your University of Johannesburg, Limpopo, Univen, we have your TUTs, we have your Rosebanks, we have your Matric Rewrite, other private, small ones. As long as the child is enrolled and they can provide the fees, this is how much, but also as long as that institution is accredited. We also do our search. If that institution is not accredited, our legal team will say no. This loan cannot be processed. Because even if a subject is not accredited, they have lists. Or this institution might be having 12 subjects, but only 3 of them or 3 of them are registered. So we have the database also because we are trying
to safeguard our people and safeguard ourselves also. ku mutswari nga hakeli loan a fanda swilo swo ka swi nga ri kona se ya ku pfaleni principal hi nge se pfala man ni twa nga ri loko no ka ni nga vutisi xivutiso lexi swi nga va swi ri wrong ngopfu hi ku ni twa mi hlamusela timhaka ta ku ri mina 30 years mi ri kona nakona ku na swilo swo tala ngopfu leswi mi nga swi endla mara loko ho nanguta sweswi eka khampani ya n'wina mi nga va mi ri na vatirhi vangani sweswi hina about 200 and this is nationwide. So yes, including head office la hinga kona. Okay. Mara but on top of that, we are also involved at the learnership. We do internships. So Aiba County, because they are not permanent. So we do also give back to the community in another way. Yeah, it did. And also we are BE level 1. Okay, yes. We are also BE level 1. Yeah. So loko kha katsa la ntivi loko principal abarna xivutso swin'wanyani an lava loko kha ya ku pfaleni mi nyika marito ya ku hetelela hi mhaka seminar leyi nga ta va yi ri kona mi yi xavisanyana nakambe mi tlhela mi nyika ku ri vanhu va nga mi kuma kwihi aka tindhawu to karhi na swin'wana stock online hi vulavulini kha mi yingisanana kha mi songa tamba. So it is 7 ta May from 9 until 11:30 in a digital transformation AI summit. Ignore or transform, that's the theme for the day. Online, bana banga registera, banga kuma the link on our social media platforms, the institutions platforms, also the VCs that are participating, they've also put it available. Kati platform tabo na the social media. Nakangwina bata ikuma futi. Yes, ano. And then shingwanyane kore ikumakala kui. We have 43 branches nationwide. Bangaskumaka website ya ta kona yes kuna the listing loko olava the location and branches so ka website ba kota ti listed and there's also pins gore ile kwini total ta kona ti let university ka te finance area because vele itira finance Bolimpopo, Univen, UJ, the campus in Kwato, Auckland Park, Soweto, Doronfontein. WhatsApp number ingaba irikona because it's a popular thing. Yes. So WhatsApp number? WhatsApp number na yona ikona. Itabanyika ka screen cha yina. Assembly itabanyika ka screen the WhatsApp number unlock ko mess up. Ingata ngena ka swara. Ingata idila na ti inquiries. And then head office futhi mangayikuma ina website futhi www.fundi.co.za. Ka website ya ina batakuma everything len ka vulavula yona from loans, from the Fundi Connect, from the Fundi Match, mobile, bursary administration for the institution na the companies leti nga na mali ti la ku nyika ti student lava ka ku recruit ti student, we do all of that also. So our website has everything and loko na foundation futhi ikona but loko balava ku ya direct is fundifoundation.org not .co.za. Okay. And then ka foundation futhi kuna a link if ufana na any random person olava ku donate mara utivi ku u donate kuyinjani kuna donate button, put your card details, you donate 5 rand, 10 rand, anything. Yijinja vutomi. Yes. Ku nga va ku ri na swin'wana hi nga mi vutisanga swa nkoka leswi mi lavaka ku siya na Shangani Gang na valandzeri va yona? Xa nkoka lexi lavaka ku xi siya as Fundi is that 30 years, 3 decades hi ri kona and we are willing to go another 30 years. And lo akala ka anga tivi hi Fundi kumbe anga remember or partner ya Fundi because we like to call our clients partners. They are not just customers, they are who we are every day, we interact na bona. Please come and join the Fundi family. Kumbe xana hingo hi rhandza ku khensa swinene ku va mi hi amukerini esikwini ra namuntlha mi
I dyondzisela rixaka ra hina hi mayelana na timhaka ta swa timali hi ri na ku tshemba leswaku a ku nge vi nkarhi wo hetisela loko mi ri na ti-conference ti-summit mi ta va mi kha mi hi rhamba ku hi ta swi vonela kwala kusuhi na swin'wana live streaming leyi fanele endla hina give back to the community hi na ku tshemba a khensa swinene ngopfu ko va ku n'wina vhela mi kondzelelini ku vulavula Xitsonga mi nga ri Mitsonga mara avo hi khakisa minkarhi yo tala loko hi heta hi tala ku vutisa xivuriso mara n'wi hi nge mi vutisi xivuriso va vutseni xilungu hi ku loko ho vutisa xivuriso ku ta va ku ri ku mi tikisela swi nga endleka mi kha mi nga swi tiva ku xivuriso yini kambe va bene hi xinghezi no mo hi mi vutisa xivutiso xo koma xo olova yini ku tota mi tekiwini okay sesisiphiwe rhandza ku khensa nakambe mi ta nyiketa producer ya hina ti-requirements ta ku loko munhu a ri kha tirhela government i fanele a ta na ti-document tihi loko a lava ku apulayela n'wana wa yena na loko a suka ka private sector hi khense swinene for sure principal mi ta va hlamula offline loko ri siva ra va kona mara no twa nga siva ra va kona hala vhena hi khense swinene eka valandzeri va hina va Shangani Gang.